ng samahan nila. Farmers Market sa Cerritos. Kami sili. Meron ako nito. Isda. Maraming gulay. Palunay. Medyo maaga pa kasi.
Berries. Maria. $10. Gulong karabas. Magkano? Eh, suki. Suki naman tayo. Ano nyo nga ito? Paksiw? Oo. Taga ano kayo? Gano'n yung Locos? Ah, Locos. Bigan? Ah, Santa Maria. Taga Santa Maria. La Union, ano? Ida, perabong ni. Ada rabong. Ayos. Ayun na. Oh, shoot. Ayun. Sige, mas kumapay ni. Darabong na eh. Taga Santa Maria. Santa Maria, Ilocos Sur. Thank you. Darabong. $260. Ano? 15. Rabong $8 per pound. That's enough. No. Only $6. Rabong. Only 260. Ano, only 15. Oo nga eh. This one? Sarap. Ayan o. Labong. Something is gonna be $1. Oh, yeah, sorry. Mahal naman. So how much for one pouch? Like the veggies over there, like one pouch. How much? Some fries, some food. Oh, what about that one? Yes, this one. Yan o. Oh, those are Rabong. $4. Yeah. Okay, all right, I'll be back. Yeah, Actually, thank you. $8 a pound. Mahal. How much? For this, Five, quarter yeah, I know. How much is it? Like this, many? $4, right? 7? Oh. Wow, $8 a pound. Ang sili. Grabe, mahal.
Lasa na. Saan sa luyot nila? Ang sa luyot lang. Oh, five. Where's your saluyot? Saluyot. You miss saluyot? Yeah. Eh, The saluyot. Power, saluyot power Ilocano. Good lips. Oh. Okay, I'll take that. How much? Pagtungtungan na kalaki nila kay. 5 each. Okay. Ay, I'll take that. yung tabi sila ni Dado kung kuno nila. I'll take this, okay? Manate upatet na episode ko. Una. Awante bulak ata. Yeah. Ada mulak ata mo. Ado pa pili mo niya. Is this alive? May kala. Okay, I'll take this one, okay? I save it here. Sige, tatay na. Okay, dagan okay na. Dagan okay. Laon yan. Din mo dyan, laon nyo naman. Okay. San Fernando, San Juan. Bueno, nalayos tayo, nalayos. Nalayos kami. Bueno, nalayos. Kung kuryente. Ilocos may atin eh. Pare ko, ano na eh. Mabanggisan na rin niya namin. May tayab na gaya ko. Mag-i-charge ng RGA ko. Yeah, may agente mall. Awang kuryente. Awang generator mo. So, eto. Kuha akong dalawang saluyot, kalabasa. Paksim, ano ko, gulayin. Ding-ding. May malunggay naman ako doon. Ayos na yun. O kaya ako sili. May sili pa ako. Sana, labong mo. Hindi na tira mo. Saluyot power na lang ako. Saluyot power. Gusto na matetembak ang mga alaba ito. Nagpati nga. Ang tati ko lang ito yan. Ano ito yan? 1 pound. O tingnan. Mga. Uy, nag-iimos ito mga ito. Saluyot. Mabalik ka rin. Ay, sus. Imas ito. May medyo dilata. Oh. Dito marunggay para siya. Medyo nga na mga lalak marunggay. Aluti marunggay. Bak mo ha? Ikinikat kayo gukis. Saluyot. Saluyot power. Ikaw na saluyot power Ilocano. Can you give me like $5? Yeah, please. Let's see. Hindi tayo ng $5 sili. May suki talaga. Generous ang aking suki. Thank you. 560. Wow, you're accurate, huh? 1966. Everything okay. 9? Would you like to make it 20? Yes, please. Okay. 20 na natin sarado. This is too expensive, huh? Bamboo shoot. Yeah, I know. Yes. So, how come you're not putting any display in your saluyot? We sold out. That's why we have that. Oh, yeah. Meron pa dun, oh. You need more, ma'am? You know? Ako pinapakuluan ko. May tanim ka? Oh. Ako din eh. Pinipris ko. Thank you, take care. You too. Okay po. Yan natin nabili.
So yan lang. Kalabasa, dahon ng kalabasa, tsaka saluyot, tsaka sili. So yan, okay, $20. Ayos na yan. O, dito tayo. Hanggang ano pa to? Hanggang 12:30 pa. Hanggang 12:30. Dito sa Cerritos. So yan, maraming saluyot. Marami. So, tara na. Ayos na yan. Saluyot at kalabasa. Okay, ayos. Ang ating saluyot power. Yan. Ayos. So, $20 ang bilhin natin lahat dito. So, dalawang saluyot. Isang $5 na sili. Ayos. Ating saluyot power. Maraming tao. Pila pa rin. Market. Saluyot. Okay. Ito na, saluyot power. Done. Saluyot power. Tawa sila saluyot power. Hindi ako nag-park. Wala tuloy ako. Okay, that's it. That's it, pansit. Ating saluyot power. Yan. Ayos.